ehye kona wonom ebiebie mu babia SOMPA 98.9 enkranza sehye yenya mumu da eye SOMPA 90.7 doma sehye yenkwa hene eye SOMPA 101.3 upiemu ewo mankisim enene nkwadwa eye Kingdom 106.1 afi wudi koda no babia wo bia woti yenka efire no eye SOMPA babia FM stations apepian koma no egu no SOMPA 106.5 FM bati yenka eho Facebook no ye demu live yesra share ho sisi asafo kantanka dama we streaming ebegu honom na wabe like page na ashama foforo so enya bi ahwe sada na YouTube no so ya SOMPA FM live www.sompaonline.com your website ya yesemu for penyoru atabwata dama wakutire nsemi nyina ne afoforo bi poto kasem brofo ede agua no abetumi akwakenkan bi na ena no pay ensemu a yedidi wontoa no eniani mu bi eni akwada mabo nse ya wanya dadua miensa gonsu se obi di ade ahye sebe ne to amoato aya no wonse do posi adwumakuo no so bo amane se upiemu ewotwe piase aboa wanom achinkofo bi wamo ye hemfo na ukopiemu okofo dia wapue mantamu a won sa ka brantie bi wonsu se wono wobro ne honsa fo hene se woye emu adokota nanso wonye bia na kwamia ekasa echiremu se senka wono ena wotumi ekoyi mai ena kade wo pepa nko pe number 1 ana ase ho de ensem no woken one Ghana movement pani oda no se wono 2016 wotu abama mampani akufuado sa abre no nanso 2020 pa de wotu ne hofo ajajefo ya wanum kopiemu ewo Supreme Court ya bo amane bi a kire mu se wanum hwe na bibi enya dwuma ewo manyi Vice President Professor Nana Jane Opoku Ajiman ena ekasa kire wiase amansan nyina se wanum moa na ne mapapa e wiase ebenya no ye nyina ye nya bie Nana KJC Company Limited de adansie niema aso yasene onom hyase to adansie niema wo mayim a kyere yie wo mo ewo hunimde ewo musue hunu entinu pese usi dan ne for landlady and a landlord dia eye Nana KJC Company Limited wanom adama na ye bebi nsami ma wo Endpoint Homeopathy Clinic wanom so sebra na yade aye chronic woni padua no so no yentu na yase se homeopathy kwan so emfa emma Promosido wanom the Trisco energy food drink anopel shade anu abubobi ena fortune ewom no ebema wanya ahoden na ebusiu ama wonso watumi aye dwuma bia ewasa wo ye beverage enti no de ohia eni nsuohia bibia de inside 2074 enso ye nananum titidudo no eno ene aye no abefo portable and beautiful and colorful ye de abadwa so a onuma ma boost immune system no na etu yade bia ase ewo nipadua ne so ebusia pesma kade hia yaje peneni ase adwa ya yaba bin sami ade ama ho akokọ bi de ohwe ya woni ma de kyeye enso no da bia wotie firi wonini ano medin abena badu adepa kofi menembra abrempon na kwaku ampema afei yenhye ensem no ase na yehye ane de awrohosem na ehye na asem kase bi asi ewotwifo atemokwa amansene mu mfinfi mantam mu ene se akwada akora ya wanya dedua miensa na akwada yi wo kire se ne papa enua jese ne hwa adwade akwada yi awie de na akoma ne maame se ja enoa jenoe na pa nufuo bitu na num na ja wo mo kakra afi maame no se woje akwada no wie ya wo hwese ne akwada no ye no a utimi se akwada no brofo se wo ye so discomfort ena wo hwehwe no a wo hunu se sene wote no wono wa wo pa onim sene akwada bibi ha wo mo a etie ena ne bayi so kra no wo ne foforo no na wonte sa eno nti wo hwehwe no hu se asene ma bi nkoyie e wa akwada ne ho no wotumi rikade ne kwama ya asabiafo mpanimfo se wo monye na ne ba no ne ma wo ye no wo hwemu a wo hunu na wo hwehwe no ehunu wo hwehwe ya penu mu se da bi akwada no bibi ha no wo hwehwe mu ana chese e kamea ye se wo bi de ade awura no no nipa na de ade awura no a sebi mpraduasa wa mfa nwura ne ba bia se na chi sabio ne to hono wode adekode ya faaye ma me ne wo ka sai akoda no wato aya anom e wansie do na enomu ena akoda yi naja wasi ni nua ba edin a wo ya se ye frɛ no Alice ade a waye no de nya ade a ne wire be fida eno nti wo toto e de asraba mbofo prosifo se ba bi Alice wo bi a wanche no
sans we osu se wono e na aye saa ma ne ba no ato aya no wansie do e ba ntio na adichi na moja aka e so no ban so na fa kon de ba hospital na omudi ba na omudi tu mpem se mo yeden omudi moja sin no moja sin so omudi moja sin so no afia mi wa na adabe se adbechi branda be 2 o'clock mudu kona mi ni pon ma da o bench ni so na doctor no ni me na obobo me na me so ntimi so na so se di adna ni die membra mi yo share me kwa nso ni ko oso ni fu no mi an fu si a na moja ni na me ni hunum na num nyira ba e hwe na fa na ya di bia okay abofande awun de no bian jan some sister ba ku na ya ojale akoda nto bi so na dan so mi obiam badam badam my sister ba ku abusia ya wra hosem na doctor fo hwemu amo ye no kire se akoda no odipakro anasa de kodia nipakro de share de sabi na chi anane to no akwa kwaka akoda ketekete ni kidney ama ne yamo ne nyina kire se atetia propansam kra eno na nam so a akoda ne papa akasa ede afa ho no abusuya ye ginamu awa arehusemu a na upiemu ewasante emantamu a posi adwumaku a wono ho ne fe no Asante South Regional Police Command no ene o mabo amane se wono mahuntahunu ene wono mondwuma pa wono mobo e won potam wonti enam so mo makwachi nipa baanu bi a wono susu se womo agi owura bi a wono na ne finhia no be se aduono a ne din ene Kofi Mensa ekra free ne nsam e wo twea piase abo ai wono Asante ematamu na posifo abo amane se nipa baanu ya wo chi wono mun wodin ene Solomon Opoku ena afi Collins Abuaje wanu mu kire mu sei wamu wo ho na BDM District Police Command no October 6 ya assembly member ya wo no wo empotam ho ebebo wa amane sei abranti aye wodi Kofi Mensa twapiase abo ewo Asante Mantamu sebi akwamukafo bi agene kra afiri ne nsam wo mu san wia no eka ho nenti no sade ekoba asa no na haji moto a won sanso gi free aya brant kwa nsam ewie ye esanso egi ne kra free ne nsam ya no na asem no ani akwakoye nyan enti se posifo won mo atesase mani kwaso otena won to so na won hyase di hwehwemu gu akwan mu na won so won hwehwemu amu ene won nya ne ntiyese Solomon Opoku baabi a wo hye no na kire se obo asempotam wonti na wose wakoso ne pa achi na won mo ekoya won koso ne pa achi se te Nyankopon ya dom se na ko kwakoton moto no wone ne yankun na se de wanum atimi atwa moto no hu neat akwa horo ho no ma wai plate ya tare hu number plate e de afiri ho ewi asase am se ye ne ayade ya ne enua bi de firi kuma se Asante Mantamu de bra yen ene beton no obo ase ene om se yo ene munyina ho ne ye ba na wanum chi Solomon Opoku ewie ye no ene om bisa na atoto na no se muye mienu ba konso wai wasiane wonu ya frane kwarensa boaje wo hina wo mo so wo kwakwati asua ene wasi yo kwakwati asua de se yehwena no ha yi a na ho so posifo ekoho koso ni mu asabra me no kasa de se nipa mienu ebo wonu suspect ni nyina no posifo nsa ka wonu ewo Asante Mantamu a Asante South Regional Police Command no ene ebo nsemu nkyiremu wonu mu kyiremu se sedi asam no akwakoye no enipa mienu ebekoso remeni wo mo custody na wonu mu di hwehwemu fan egwakwan mu se Nyankopon ya dom na wo mo hwehwemu a wonu mu ye no se ebubo wonu mu de a na wo mo ne aban akoahye amaniboyi yamaniboni Kofi amankwa wo hu ena ede ensemu eba ye amankwa ena ewo hanom so ye Kofi so ye hwan ti amankwa nana ya wa mankwa ene de samani boyi efi Asante Mantamu esom yen na ye kwa pue Mantamu wabreko a kwabra nyakon atu bi ma ne yen na wo kire se abrantie bi a edi a nipa anasa mpanifo nya ya ne Amos wo bro ne honsa fo hene ne namkofo dia ne mpatamu pue Mantamu se wono titru pa bagro ene ne mfimfini ho no kire se wono de eba ne mo adokota pa waya de pa chese wa quantity aye bibia wie ama chese wona mafiafie mu eno abo ne honsa fo hene na wakwa empane a wode won krofo mu ano se ni nyina ne ya wuduru wonim ho hwe wonim ho maache na wo mpane eno na nam so police intelligence department we pue Mantamu na afen so we Eastern Regional Police Headquarters wo mo ka wo mo bo mu enaja
Wamo edue mwa do ma so toto famwa do mo hene ehwehwea ne ho pampan no ano mo kwache ne begoro na wamo che no mbusa no na se woni nkrata woni hwe na pania senior veterinary officer yo Eastern Regional Veterinary Department Dr. Kofi Ntia Jako woni kwabra nyako ebo nkomo no wo kirekire nsem sei e de kire no. We received information from the regional vet officer that one of the officers at Fantiakwa North has complained about people posing as veterinarians and treating animals within that vicinity. So we quickly came here to the regional police command to follow up on case because we learned that one of them had been apprehended by officers. And true to when we came, we saw what has gone on, and then we had a discussion with the police leadership, whom wanted to know how true the situation is. So the officer and then the witnesses narrated whatever that went on, and then based on the veterinary surgeons law section 25, where if a person should hold himself under the law or pose as a veterinary surgeon or a veterinarian, that person could be charged and is liable to that offense. Dr. Kofi Ntia Jako ne kasa ba wiye no eno ase ukwabna ukwa jema mpanifo won kran no mo nka nche wiase mansan nyina ase so obi ba wo mo nchen se wo no oye mo adokota na wa ba ya adwuma wo mo hwe ne nkrata mu yie se ne be ya won kwafa sunsuanso bo ne bia mre won. General public and also to the veterinary services, they have started issuing ID cards for some of our officers who are in the slaughter facilities. We encourage that they roll it out to the officers also in the field and at the various border posts, so that we are distinguished from these people who are posing as veterinarians, because it's very disturbing, and the incidences of people causing loss to people is quite alarming. We are also advising the general public that it's best you go to the vet offices or the MOFA offices to ask for the vets who have been designated for your area to render animal healthcare interventions for you. Dr. Kofi Ntia Jako wono senior veterinary officer ewa Premantemu woni amane boni kwabra nyako ene bonkomo yi. Na sa ena MPP amanyoko eshira do wonom primacy wonom ginegine mu no se opanya obetu franka ade ama wonom no womo ekoto aba eyi eye womo a womo eti ebeda da ballot papers no eso no womo se we beda number 1 we beda number 2 wonom ekoto ye na wonom tu wie ye no na onanyafo Kennedy wo hina kompre kwa Japan we number 1 na Dr. Brian Champon we number 2 afa vice president enkane vice president Dr. Haji Mamudu Bawumia no we number 3 and afa Dr. Osaya Edutwum no ono so ayi number 4 engineer Kwabena Japan we number 5 na sa numbers ya wonu yi na bi sa na ebibo bo enhada enwoso we bi sen ka mepe number 1 we bi se media san ka ase ho na mepe na yete se na nakwamia echeche nsem bi wa wo kire mu sei se ye kwakwato aba na ballot paper no so no se udin anase uti ebekwa akoda so a ba bia ye easy kura ya oka kire se bi layman and laywoman sa one share sa bia ye say no anto aba ne fam obeye easy eye soro ene ase wase di aka ni nyina aka ho a yenkoso ene watwa wase senka ye ono na nakwamia nko ade a enka wa prefer number 1 anase ase ho last number no edema Dr. Haji Mamudu Bawumia eho ena kwa prefer ni nyina ne se ebema wonum enkita hodie a wo mo ni delegate ni bedi na 31st January 2026 no wonum betimi ato aba ni yie kutu se bamdia ma Dr. Haji Mamudu Bawumia no aye simple kra enu anse kwa mo na manu amu wo mo nsase number 1 a no amu wo mo nsa wo soro wo saa senka ya ase ho nso a ebia number 5 for baby a engineer Kwabena Japan yi ye na ena Dr. Haji Mamudu Bawumia na nya ho a enu ase kwa mo nsa wo soro wo saa na so number 3 so amu nya na ja oba no sunsun kunkunu wo so amu na ma wo mo mfa 3 eni na mu wie mo ona kwamia so ono kura no kire mu a won hye da hu ni yesa enti ono de enkadama wan anana matre ena nko ope ede ama Dr. Alhaji Mamudu Bawumia enso amasa na na matre a ombesom sa of the last position simply because the numbers really do not matter. If people want to vote for you wherever you are, they will look for you, isn't it? They don't matter to you. If I have my way, I would like either the first position or the last position, simply because it is easier to communicate than a Sarfo or a Sarfo. But otherwise, whatever number that you have, your people will look for you and vote for you.
Openia wakasa ye eye nana akobia said ye wakyerɛkyerɛ mu no Nyankopɔn yɛ adom a 31st January 2026 when mo aba mo kwakoto ayi wo mo pani obehim franka no ede ama wo mo ewo next 4 years ya na 2028 ne mo no e na ja wakyerɛkyerɛ mu se nka on de na nka number 1 ana se ase ho number 5 e na nka na open so Dr. Haji Mahmudu Bawumia number 3 ejoba ene soso konkon na yeguso ejinamu ewo amanyosem mu convener edema wangana movement yera senior hozi na wono na yakase wo kire se sani amiri bi mampani Akufo-Addo sabere na no candidate Akufo-Addo no wo ba 2016 wo kan si esi animu na wo yeso obeboa pa boa magana ha obia ho ato no ni sani wo kan nsem no ema wiase nyina nya ne mugidie ya no senior hozi wono nso nya ne mugidie ne wo nyina ato aba na man wo kire se 2016 woto aba pa ede mampani Akufo-Addo na afa yakọ 2020 abato no so no hu se ze mampani afeli se wadi o man ni nyina hwamonti efiri ho no watwe ne ho afiri Ghana amanyosem mukura wo se wonno abato wo afiri mukura esan se gidie ya efre ne gidie e wo Ghana amanyosem mu woni bio. Ghanaians are losing confidence in democracy itself, largely because of the predominance of corruption. Almost everybody comes into office with a strong argument about corruption about that government. That government also leaves office with a strong allegation of corruption against it. Are we going or are we coming? Where is the reform? We are losing confidence in politics because of things like these. We will shout and shout and shout. Nanado, who we thought was come to deal with everything, I voted for him in 2016. I voted for him in 2020. I couldn't vote anymore. I couldn't vote for anybody because if I had so much confidence in you, for you to come and do something, you who is supposed to be some legal income in this country, you couldn't deal with that with the level of power and control. Abusia eni eti convener edema Wangana movement ya eno enso ehye Ghana coalition against Galamsey emfinfini ho no senior hozi wono ne kasaye. Abusia sekase ye wasumuda aseda no PSA aseda mu rempem esiedu enkoma nana KJC Company Limited wono na dia danse ye niema papa aso yasene entino se afei na obesi dan wo penchense dan open na do de board dan so nsate akwa bako ekosi nsate akwa be se 2005 de boy Yesu Kristo asenua no bi kura na ubenya bi e wona na KJC Company Limited na niema no ye papa eche enraste ukoto ne na do akra na onya nyusu ya ensuo begusu awia bebo so still strong net de tia atecham na na KJC Company Limited adansi niema no ene yakanfo de amawo na ope iron rod nso a wase inches ni bia bi e ho na ne bonso edafom cement no wase oba obenya abotira chechiro mu because cement bi ho no mo a de wo kwaye na nya ho cement na wo koto no afa se blocks na di kotwa ya awia boss kakra be ko na papa tututututu we nya cement papa e wase wo di kotwa blocks no e na e bia se bia wo ko no so ana se ba bi kura na wo kotwa blocks no wo betumi ahwe e ho anwea no wo mo gisu ehunu pa anya asem ketwa e bia se wo kosi edan no wo so tuemu a na KJC Company Limited adwuma efo betia ka che so tuemu anwea de to cement we en de betumi aboa wo enti wan ko ba bi ho na se ko ba bi fofora na kire se wan kasa ayeka e de ama wo kwara bata no doson matam dun se ni nyina Ghana ye wo ba bia kuma se ne nkran mo mfra yen e wo 0204 355 040 355 040 na ye ne mo edi enkobo ye ni a ye hyase edi homeopathy esa ya de wo mayim ema infertility edwane ni namo mrika endpoint homeopathy clinic said ya wanom hyase edi homeopathy ewurawura mu esesa ya de chronic diseases no ne nyina etu ase wo mayim no broni fita akra eye ne nwanwa eje ne nsam wo twa print kit buy ebebo ne nsam sha edema endpoint homeopathy clinic mpanifo na ebusuan se bia ya infection na wakwakwakwatie age waboso wonko a wo yoba de bia eho nhyada anya kama sa wukọ endpoint a homeopathy kwan so ye beboa amehọ aye kama be ma so prostate ho sensam no ye de betu ase ese be ma odi gina ni na water form ugina ni na water form premature ejaculation no endpoint sebra na wo mo no atimi agina brane wo sabo ene o kidney no ene ho sensam no mepato ye betu ase ese e de ama kuma se kro no mabo ahia ye wo ho no mo aye di adwuma akra ha se shell signboard sprinters quantum pon so e na obehu yan fa yan e wo 0244
867-068 and 0274-234-321. Endpoint is set one running home care services. So this year be stroke in your agena boswana ya die bi ntumi fa ne ma fra yen ya bebe fie aba be hwe no na Trisco energy food drink nso aso ya sene na no pay na akwada emmewa enkokora emmebunu odum nyina epe eye Trisco energy food drink promoted of one day aba adwa so eye beverage na for to be ewom enti onomu a ema wontonko by heart ema honam ntwetwen ya nyina bedi adanse se beverage bi wo honomu a busua wo fa na no pa na wo kwa adwuma betonko saa de bia wa adwuma wura bebo wa beti aya na wakope Trisco energy food drink ni bi abo wo no ni breakfast ya wo boba ebeboa wo ama wo so atumi agina brane vitamin B D C iron and many more ene wom food and drugs authority wo ma ja to say ye de wo hia ni nso hia bibia day inside na ukodwa so ne bo nso eye fofofo eye Trisco energy food drink na wakwakwa kopebi 2074 year na nanu dido a wono de abadwa so sei e boost immune system no e ma wankasa hu say yade bia na enkane no egi nipadua na boso no te se asthma te se de wo bo wakuhu prostate enlargement no afei aya na ukọ ayasabia wono kiremu se wo brad no enhyeda enkoye ase bibi ewo bibi frafra moja ne muni ade ni nyina yade se twom 2074 na 74 eba scrutinize ama ho atọ enti no yade bia wo su bia no ukọ drugstore and a pharmacy store and now over the counter na wapebi 2074 Food and Drugs Authority one maja tum say ye oba wo makwada no for bapen from patch dre unka ho akwada wonya finhia no dum ye no so untumi no bi 0246 073 498 and 0501 628 931 enyume kwada ma enena no pay ye be ensem dedawi ese nana ka ejesi no siambre mu kase e de somwi yesrew wadama twen ye ba sisia. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kuin ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu na fa na moko Yeko ye train wa garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo asem winim se, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss communukra energy boosting vitamins ni minerals a. E bo inkunim difo. Mama,
Yedase. Me mo freya pomudi hu hear me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejedi yin kratso yatu. Tontonte. Yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi na nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yin so ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka free na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi ejedi nkratwe atum. SOMPA TV Emma Aketiapa. Nokre Emma Aketiapa yetwa ensem no eso Vice President Professor Nana Jane Opoku-Agyeman na wode nsem atodwa ya wo ka kire wiase amansudifo nyina se ye kekan ye ho na ya boaboa ye ho a na ye moa ye ho wabreko a conditions bia eni ho na ye boa ye ho saa na se bia America wobeboa wa man Ghana wase ene wanyi we ya ntumu a wanye se yi a memfa moa ne mawa ye ba ne saa emwa kora woni se mwe nyina tudwa ewo Global Gateway Forum ase ewo Brussels ena wo kira man sudifo ni nyina ye ba ye ne se ye boa na ye boa bi man a ye moa ye ne nyina ye nya no ba ko ebetim dia ka bi se ne ye wo no mo e wa abrochima mu ho no wo mo so ka bi ni titiri pa ene se ye nso ye de ne ma e ba amro ne ma beton ye se amansan adwaso na nso ye ba me ya mikita me ne ma no minim se minni ano ya medimi edi ano eka se me beji si na me beji si se me beji takuo se me beji sempo se me beji dama me ya me to ma de ni minim na emom wo no a wo ba beto no wo na be chese bo se na be ma sa de ne ba sa e ha dwene pa. And then we cannot expect a peaceful cooperating world by bringing back the old unfair systems that did not serve our purposes well, that disenfranchise us. That is one of the things we need to look at. So if today we are moving to AI, we are moving to other platforms, and some have cynically posed the question, so what after AI? In other words, why are we always the ones left behind? Behind what? Which of our problems are we solving anyway? So that will be one of the... Any Vice President, Professor Nana Jane Opoku-Agyeman. Abusia ye kobu kase ni komo ewo bi mansumo na amani efiri eye Israel ene Gaza wonom entokwa wonom ekun ni mu aba ene se de ora Donald Trump eye se okoko hia eye Israel wonom Prime Minister Benjamin Netanyahu ene no ekasa ye no phase 1 no aba begu na se no empanifo de ani giabo amani se adehia wonom edodo be se 1000 ene achi ena opemo ewo Northern Gaza se wonom asanso asesa won kukunu won kaka a wo mo ekotena baabi a sebio na entokwa ne ekoso kitikiti ninti wonom koye no wo masansa wonom achi a wonom ba ewo mu se wo mo ba wonom aba no wo mo adan ene baabi a wo mo di wo mo ti em wo ma asombadru wo mo no enhyeda enni mu te se kane ni bio enso ya Israel wonom asojafo asizi fire ne de wo mo wani da so e wa rehye se face wani komo yi a akoso yi a bibia eguso a mo san o machi aban kakra bibia betumi akoye we nso ni amane a efrimu eba yada ne achi ade ama o yenina yeso na no sia bremu kase a yato dina na kejese no sia bremu kase no yemuni kom se pen afei na busuya waso afidi ansem adidi wontu anopen no eni animu bi eni ye de bra se akoda amabo nse ya wanya enadua no miensa nipa bi afa kwati kwan so ama akoda yi wahwere ne nkwa
Ashanti South Regional Police Command na abo amane se o machi nipa banu bi e wo twa piase abo wan mo kwache ba akon so wo kokote hia ne nyina ne sa branch ya wono ni fihia be se aduono no wan mo chem so o mo robo no wo mo wie no mo se kun no e kan ho chie ya yi abrantie bi so bo ne ho nsafo hene so ye mo adokota se wo boa prosifo achen Israel so sabra me no ka se wo mo asojafo na sizi fire nti Gaza northern part no one more this year one more atukotena no pina asanso a one more eba wo munchi na sempi kan ye dem ho ena na no pay ye de so na KJC company limited adama dia dance ye niam no eso yase ne endpoint homeopathy one more e de homeopathy kwan etu yade ase 2074 se ye na nanam dido aya no apabi abobo na busi immune system no tu yade ase se hum e de amount promosidor e de Twisco energy food drink eso yase ne eman semi efri sompa 106.5 FM akra so a e je ne ho Ramena wasante mantemu asompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Adamfo Pa Radio Butu Paris France Abuchimemo Sompata Kwa 101.1 Sompata Kradi 103.3 Sompata Chiman 106.1 Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kranza 90.7 and afi Sompa Doma 101.3 Upiem wo mankesem ne nkwadwa Kingdom 106.1 udikoda note yenka so Facebook no so na Sarfo kantanka dama oshimi ye live ya damu nyina mu ase fa YouTube no so Sompa FM live www.sompaonline.com your website ya semu for penny ratabata dama wakuchire sema no pe ye be so mo nyina potoka semu brofo afoforo bi ka ho wo de go ye seroko na kokenkan bi